Muri Sudani mu kiganiro n'abanyamakuru abayobozi babigaragambya batangaje ko bazakomeza kugeza igihe Perezida Omar al-Bashir aviriye ku butegetsi. Muri Nigeria abantu 4 barishwe naho abandi bataramenyekana umubare barashimutwa mu gitero cyagabwe ku modoka zari zishoreranye na guverineri wa leta ya Borno. Uyu we yararokotse. Tukiri muri Nigeria abakandida bari kwisonga mu matora ya perezida bambaye imyenda yabo ya gihanga mu rwego rwo kureshya abazatora no kugaragaza ubwoko bwabo. Abashakashatsi muri Kenya bavuga ko amafoto y'urusamagwe ari cyo kimenyetso cy'iyo nyamaswa itarigeze igaragara mu myaka hafi 100 ishize. Naho muri Libya hari abandi bashakashatsi baburiye abashaka kubaka icyambu kinini ku nkombe z'inyanja ya Mediterane ko gishobora kwangiza ibintu bya kera biranga umuco w'Abagereki.